баъди ҷашнгирии иди каду дар якшанбеи гузашта мақомоти тоҷикистон аз баргузории иди тарбузу харбуза ба муносибати 28-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳанд. аммо касе шарҳ намедиҳад ки тарбузу харбуза ба истиқлолияти тоҷикистон чӣ рабте дорад. қаблан раис ҷумҳур эмомалӣ раҳмон супориш дода буд минбаъд идҳои ангуру себ низ ҷашн гирифта шаванд. тоҷикистон кайҳо ба кишвари иду ҷашнҳо табдил ёфтааст. ҳама чиз дар кишвар сиёсат, иқтисод, маориф, тиб ва ғайра ба ҷашнҳо баста шудаанд. агар ҳатто дар ақибмондатарину диктатуртарин кишварҳои дунё вазифаи аввалин дараҷаи хонандагони мактабу донишҷӯён хондан бошад, дар тоҷикистон ширкат дар маршировка аст. ниме аз умри хонандагону муаллимон барои тайёрӣ ба иду ҷашнҳо мегузарад. сатҳи дониш, баҳо, имтиҳонсупорӣ, гирифтани ҳуҷҷат, ҳама чизи хонандаву донишҷӯ маҳз аз ҳамин маршировка вобаста аст. шоҳиди чанд кас дар маршировка ҷонбаҷонофарин таслим кардан ҳам шудем. беҳуш шуда афтода мондагон ҳисоб надоранд. соли дуввум аст ки ҳукумати тоҷикистон бо ҷашни 30-солагии истиқлолият гӯши мардумро кар кардааст. тамоми баромадҳои раисҷумҳур, маҷлисҳои ҳукумату парлумон, мулоқотҳояш бо раҳбарони вилояту ноҳияҳо, корхонаҳову идораҳо ва ҳатто кӯдакони боғча ба ҳамин ҷашн дакка мехӯрад. дар ин 2 сол ҳеҷ баромади вохӯрии ӯ бидуни зикри ҷашни 30-солагии истиқлолият нагузаштааст. тамоми сохтмонҳову бунёди иншоот дар кишвар сар аз корхонаҳои бузурги муштарак бо чин то сартарошхонаву дӯкони гӯшт ва ҳатто дар баъзе манотиқ ҳоҷатхона ба ин ҷашн нисбат дода мешаванд. хабаргузориҳои давлатӣ низ маҳз ҳаминро таъкид мекунанд. агентии миллии иттилоотии ховар онро дар ҷабҳаи бузурги созандагӣ номидааст ва ҳар рӯз аз бунёди даҳҳо иншоот ба муносибати ин ҷашн дар манотиқи гуногуни кишвар хабар медиҳад. оё шумо медонед қисми асосии он иншооте ки агентии миллии иттилоотии ховар бо ифтихор аз бунёдашон хабар медиҳад сартарошхонаву дӯконҳои хурд ва ҳатто ҳоҷатхонаҳои умумӣ ҳастанд? агар намедонед ё бовар намекунед, марҳамат, ба сайти дафтари матбуотии раисҷумҳур даромада пайгирӣ кунед. ин кор яъне кашидани зеҳни мардум ба иду ҷашнҳо як таҷрибаи қадими давлатдорӣ аст ки ба ҳукуматҳо кӯмак мекунад андешаи мардумро аз мушкилоти рӯзмарра канор барад. вале он кӯҳна шудааст. ҷаҳон ба як деҳаи хурдакак табдил ёфтааст ки хабар дар чанд сония дар кулли он паҳн мешавад. Еще древние императоры знали, что народу, чтобы он не задавал неприятных вопросов и не бунтовал, нужно 2 вещи – хлеба и зрелищ. Насчет того и другого при Рахмонове плохо, и хуже год от года. Поэтому Рахмонов и его сын стали заядлыми любителями тыквы и праздника тыквы. Например, во Франции есть героический праздник свержения монархии, День взятия Бастилии. А у нас в Таджикистане будет День взятия тыквы. Еще можно ввести День взятия кукурузы, День взятия огурца, День победы над арбузом. После того, как Рахмонов передаст трон своему сыну Рустаму, мы будем праздновать в течение 40 лет День победы над редиской. Если нет работы и хлеба, приходится совмещать. Вместо хлеба тыква, вместо зрелища фараоновская пирамида из тыкв. Это прекрасный образ и символ пустоголовых руководителей. Поэтому они видят в тыкве родное, понятное, близкое. Я думаю, это похоже на культ. Скоро тыкве будем поклоняться, а когда фараон покинет мир, тыква будет нам его напоминать,
и мы будем ставить перед тыквой свечки и лить слезы. Другого ничего более достойного основатель и спаситель мира имам Али Рахмонов не изобрел за 27 лет. Но изобрести тыкву и праздновать, отмечать День тыквы только он смог. А до этого ни у нас и нигде в мире тыквы, морковка и арбузы не росли. جشن عیدها دیگر به درد کسی نمیخورد. در آن حد اکثر 0.1% مردم شرکت میکنند. باید گفت ترغیبات رسانه‌های دولتی نیز اثری ندارند. تلویزیون‌های تاجیکستان را حد اکثر 20% مردم تماشا میکنند. دیگران کیها به تماشای شبکه‌های خارجی گذاشتند و اصلا نمیدانند در شبکه‌های تاجیکستان چی نمایش میدهند. اما مقامات تاجیکستان مثل همه اقدام‌های دیگرشان میخواهند با اصول کهنه بابایی ذهن مردم را مشغول دارند. جشن استقلالیت و سرقانون و وحدت یک طرف، اکنون ظاهراً میخواهند برای همه میوه و سبزوات نیز عید و جشن سازند. تصمیم‌های اخیر مقامات برای جشنگیری عید کدو و انگور و سیب به قول شورش را درآورد.